Exe guys mpfukeni hinkwenu ana ku lehisa ngopfu mo ni kombisa nyana na ta mi hlamusela ta gigi leyi nga endleka last week ka Xikundu le ka Malamulele. Lexi nga endleka hi lexi kutanga ku performa le ka Xikundu because of leswi swi nga endleka. Story lexi nala wa me lonkulu loyi a ni landzelelaka tigigini a nga se stopa ku ni landzelela tigigini na sweswi wa ni landzelela tigigini. So movha ya a yi pakini outside kwala ka Xikundu la gigini na swi tiva hinkwaswo ni tiva everything ni sure va relaxini va hleketa nga hi tivi nchumu. I know everything. So though I don't understand why this guy a kha vuya futhi ra vumbirhi after loko ni responded that beef ene loko ni cheka ka Facebook vanhu lava ni nga na beef na vona va le ku xirhelaneni ka tipostara va xirhelana tipost va le ku themendelananeni which it simply means ku ri they are linked va tirhisana they are linked. So this guy un landzelela tigigini. Remember one of the artists leyi ni nga na beef na yo u tsale ku sniper what sniper swi n'wi langutisini i le ku lavekeni bla 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 sniper swi busy na yena. So mi teka swilo leswi mi swi khomanisa mi swi vumba swi endla xilo xa yi-one mi ta swi twa loko mo swi vumba kahle. So this guy u fike a xava tibounsara ta laha gigini ivi tibounsara letiya a ti tshembisa mali ya ku ringana 2000 ivi loko ti ta ka mehe ti fika ti ku na nina hi nge swi koti ku xavisa hi rhume hi munhu wa so na so i pake hala handle and i ri hi ku escorta u huma u ya handle lexi ku ri lexi fane va xi vula ka mehe vadamani va fane va ku because wa wu ni byala ene la a hi na ti-energy drink wo hi ku humesa hi ku xavela ti-energy drink outside ku ri loko ku fikiwa le va fika va ni kuma kona. Leswi a nga xi plana this guy a nga lava ku humela rivaleni a ni ba hi yexe a lava ku rhuma vafana lava a xave vafana lava fane va ni ba le tavern leya leyi na vona ye a nga humeli rivaleni a tumbela ye lexi a xi planini xexo ku ri vito ra yena ri nga thyaki mara plan ya yena hi tiva plan ya yena hinkwaswo va n'wi byerile xikombo a hi n'wana xikombo xi operate hi ndlela yin'wanyana va yisa lava tibounce va tsandzeka ku va na timbilu to biha va tiva ta n'wi byela ku munhu wa so i pake hala handle i lavana na wena i xave vanhu i xave hina ku hi ku humesa laha hi ku yisa handle hala handle i xave vanhu lava fane va ku ba ye i tumberini. My question i ku why this guy a kha vuya back after loko ni responded that beef and a va karhi va xerhelana ti-poster ka Facebook na this guy. To me it simple means ku ri va tirhisana. Well man stresses. So this is the problem about my enemies. Va ni sungula nyimpi hi music loko ni va responda hi music va sungula ku ta hi swifula va ta hi swibamu va ta hi ku ni xavela vanhu va ni landzelela tigigini. So last time swilo leswi ni swi tshikini ni ve na mbilu ya kahle ni swi tshiketa but this time ni swi tekele goza mi nga wari ni swi tekele goza this time because number plate ya movha liya yeah this guy lwa ni landzelelaka tigigini na yoho hi xute ti-picture everything ni khome evidence hinkwayo mhaka leyi a police station yi koho yi swekaswekiwini everything it's okay. So ni lava leswi ni ndlela ku ri tiko mi swi tiva ku loko no biwa ni vavisiwa tigigini kumbe ku endleka swo tlula ku vavisiwa i mhaka vanhu vo karhi lava nga busy na me va ni landzelela tigigini a ni swi lavi ku hanya ni nga vi free mhaka these people va busy va ni landzelela tigigini loko mo twa ku ni biwini or swin'wana swo hindza ku biwa ni vavisiwa hi ndlela yin'wanyana kumbe swo tlula sweswo kumbe va ni dlaya or whatsoever mi nga ze ma tsutsuma mi ya kule va la ta rhuma ti-unknown people va ni vavisa ku ri vo va ta tumbela kun'we mi nga swi tivi ku i va mani and I know ku hi vona ma swi twisisi ni na evidence hinkwayo hi vona these people va busy na me va ni landzelela tigigini. So ni ndlela ku tiko mi swi tiva ku loko ni vavisiwa kumbe xin'wana xi nga ta endleka mi swi tiva ku i va mani mi nga ze ma ti pandzisa enhloko ku lata suspecta ku mi cheka ku nga va ku ri mani kumbe mani hi vona these people va busy na me. Chekani Facebook mi ta kuma information va le ku layekelaneni ka ti-picture va le ku xerhelaneni ka tipostara leti ti lwaku na mehe va xerhelana tipostara it means ku these people va tirha xikan'we. So hi lexi xi endlekaka mi swi tiva ku loko no vavisiwa tigigini these people va nga responsible behind my attack. So thank you, peace.